Kulukutu awuyangena leyonto angena umthando wamadlozi nelakho nyalithanda yangena iChill B sangena eScavethe iskandali yakugandala phela uma mbona ukuthi eyikhona lokho kuvimbile lokho sekuvimbile kusuke kumele sibone ukuthi owasivele sigandaleke sikugandale kungaphindi kuvuleke zonke izinto cha bafethu ngibingelele ngibingelele kakhulu mina akekho umuntu engicheme naye emhlabeni kakhulu njengenyanga kulama video nje lawo engwenza uma ngikhuluma ngechannel ethi ubuhle bethongo umuntu engicheme naye la inyanga noma yipi inyanga hayi umthakathi inyanga hayi umuntu ovele ecwiya abantu ehambe ecwiya abantu esilulaza sezinyanga gaya umuthi gaya isilwane usiphendule sibe umuthi gaya ifutha lesilwane libe umuthi bese ngibingelela hey bafowethu kunabantu ongabobona sengathi ababalekile ave bebalekile laba bantu laba obathola kuyibona mhlawumbe abaphendula incingo zezinyanga zabelaphi bendabuko zabathandazi okuyibona obhukha kubona ngiyanibingelela bafowethu ngiyanibingelela nenza omkhulu umsebenzi ukusho nje ukuthi hayi ugogothila akatholakala uzozetholakala ngosuku elithile umkhulu othile akatholakala uzotholakala ngosuku oluthile umsebenzi omkhulu lo ngoba umuntu ngeke ezesuke ePitoli edrive ezofika lapho esekhulumile nawe hayi nenza nje umsebenzi omkhulu kabi nje ngiyanibingelela mina le ngoba nisiza lapho oza kwethu nani banikeza leyo mali leyo enkomeni yabo lesuka ikhokhwa umuntu osuke efikile ezocela usizo econzule naye ethi hayi nakho na uhambe na uyothenga isinkwa na ubeka isinkwa kuphi ekhaya kubese thiwa inkosi inze njani na ikubusisa uthole isibusiso kuphi ekhaya kuthiwe kwande njengoba kuthiwa kwande lapho thathe khona kusho ukuthi nasenyangeni uzovele kufika abantu bephethe ama-1000 ngenxa yakho nje ukuthi na uthe umuthola wahlulisa kwathiwa kwande lapho thathe khona ingakho ke inyanga ziphakanyiswa ukuthi uthe umusi ngisho usiza umuntu mase umsizile wabonga wena wathi hey ngisizwe umkhulu bani mhlambe ngisizwe umkhulu othile ugogo othile nakho sengikwazi ukubeka isinkwa ekhaya bese ngibuyela kuyena uma kwathiwa kwande vele nalo kwande lapho thathe khona uzohamba entweni okwenze yona umkhulu ukhoza uzohamba entweni okwenze yona umkhulu umkhize ugogo umthembu ubani lapha abasuke bekhona inyanga nje abantu abanezigohlo mina ke futhi ke ngeke ngize ngikhohlwe inyanga emhlabeni mina ngoba akaze ngithwase mina kwaba nje ihlozi elalingenile selikuthathile okuningi ngasizwa ukuthi kunabantu abakwaziyo ukujula ukubuka emanzini bejule bethi wena izinto zakho ezihanjiswa yiloko ubona kuphela kwakho nje kuqedwe yiloko ngase ngiqala ke ngabuyela kwelezi izinto zamaphupho zeyibonakaliso ke angikho lapho ngithi nje bafowethu kubhizi ungabona ngathi mhlawumbe omunye ozengiwathaphe mhlambe eceleni ethi hawu mkhulu asakwazi lapha na kubuhle bethongo sesibuka nje ama-video awodwa kubhizi bafowethu kubhizi mina ke ngendlela engihlonipha ngayo umsebenzi angisho ukuthi mhlawumbe khona abangakwazi ukushutha usuku nosuku upload ama-video usuku nosuku uyazi nje bathi ngikhuluma nje ngabasizi beyinyanga engibathandayo engibafiselayo ukuthi noma phela bengeke ngimfisele ukuthi wena fika kulelo zinga lenyanga lelo ngoba usiyona inyanga umsizi wenyanga uyithwasa wena oyithwasa ngikufisela ukuthi ube ngaphezulu kukagobela wakho ngomuthi nangenhlahla umumisele nje uhlonipha abantu uthanda abantu uyitshela ukuthi into yenzayo uyayenza uzethembe uyoyibona unqubekela phambili ngikhuluma ngebhizi bafowethu mina ke nje umuthi ngiyayigayela umuthi
ngoba nomuntu mefikile ngiyayibambela. Nocingo lukhala kumina lubanjwe yimina ngimtshela umuntu ngoba nginabantu abangaka nje ngicela ufike ngosuku oluthile. Ibhizi isiphithiphithi ibhizi mase hayi aphunywa kuyangena kuyapho cha. Sixoxe ngisho mina ngisho nje inani labantu ngisho kuthiwa nje sixoxe efonini siyayiqeda inkulumo efonini ukuthi manje kwenza kanje phatha lokhu nalokhu ngikwenzele lokhu nalokhu inkomo yami lapha engaka siqedile ngoba ibhizi ngizwile kodwa ukuthi khona bese kusondele khona la sekusondele khona ukuthi nami ngithi incingo zami cingo lwami lolu tholakala womunye umuntu inamba yami le kuye komunye umuntu ushaye komunye umuntu kubhizi yabo kubhizi isiqubulo lesi induku le yokuqula insimbi yakhona le kubhizi yabo kubhizi nakho kunezinyanga ukuthi uma ufika kuzona uyibona ichumela umshini igayela umuthi usefeke kahle futhi angafiki kulelo zinga angifisi ngisho nokubuka i-quotation yakhona nokwenza i-quotation yakhona ngiyayithanda inyanga njengoba ngisho ukuthi la ngicheme nenyanga inyanga imesithi bayangihlupha njalo abantu laba bama scams nani bayangihlupha sohlangana thina sezinyanga faka emontweni umungisa namanzi ukugwaza intombi yakho noma ukugwaza indoda yakho ufenya khokhisa abantu o30,000 ngiyeza ngizokutshela ukuthi uma uqeda ukufaka imali kumelapho wendabuko yenza kanjani yini ofuna sekufanele uyenze uma uqeda ukufaka imali kumelapho wendabuko. Bafowethu ngiyanithanda ngiyawathanda amadlozi ngiyabathanda abalele bangikhipha bathi mfana funda umsebenzi ngoba uzohlupheka uzufe uzobuye uyiphathe imali phela angifisi ube umuntu oveze imali uthi ungiveze imali inyamfu cha angufisi lokho kodwa nje ngamala nguvezele imisebenzi ekhona la imisebenzi kokunye ngikunikeze i-information into ethile nje ithathe uyayidinga angisho ukuthi ithathe kumina into njengoba ngakhuluma ngesigubhu ukuthi musu ugijima uzothatha isigubhu kimi awufike enyangeni ufike uyitshela ukuthi kunomelapho wendabuko umfana omncane iTLB ukhoza uqondanisa izinto ezitshekile uthi nje isigubhu into endala ufike le video le ngeke ngathola ke i-call ibisuka kumelapho wendabuko osezingeni shuthi bethu uyabuka nje wasehlangana nami wasethi ukulandela into yami wasebuka naleyo engikhuluma ngayo ngani ngesigubhu wathi wemfana information engaka loyidedelayo kubantu yase iba nohlonze nje ngathi hayi kunjalo nje dokotela kunjalo nje akujiki kunjalo nje wathi hey mfana indoda awusondele ke sigaye ngathi kanti sasiqinisile salukazi uma sithi hamba mfana umsebenzi uzofunda ngendlela hey manje lokho ngibhizi nje ubona ngiphethele kanje ngiyaganda ke manje ngiganda leyo mithi le ukuthi igodlo ziyayivulekela nje ngena mfana ufukhala ngani hayi ukuthi se kuhlanganiswa kuhlothi hayi kanje bese umsebenzi uqhubeke iduduleke iTLB sibhidlizi esikavetha isigandani uqondanisa nje kunjalo nje ngoba uma kubheda idlozi kukhona olixoshayo nawe futhi uthi uma ngabe wenza izinto zakho uthi nine nibahle wozani angifuni ke ukuthwasisa ukuthi uthini uma usebenzisa umuthwala ekhaya
kodwa ikhona indlela mina engisho engitshela ukuthi iyenza nje uma ukhulumisa umuntu wala ekhaya. Khuluma kanje into yakho uzoyibona. Qondanise ovele kuqondane nje kuthi ngqo. Kuyoqondana kuthi nje ngqo. Ngiyabonga.